bile le dipotso di hana ho fela ka se etsahetseng polasing ya mopresidente Ramaphosa ka kgwedi ya Hlakola 2020. Bekeng ena molaodi e moholo wa mehleng wa lekala la mautlwela Arthur Fraser o tlhatlhetse diqoso kgahlano le mopresidente. Fraser o re mopresidente o nkga lefotha diqosong tsa ho sitisa toka, ho kwetela babelelwa, ho fuparisa tjotjo le ho patela sepolesa tlolo ya molao. Yes, they were formally told that there had been a crime, and in this particular case, that message was relayed to the head of the protection unit. Mopresidente o arabetse menyenyetsi ena ka hore dipolelo tsa Fraser ha di na motheo. Mmueli wa mopresidente o re tlolo eo ya molao ha e a tlalehwa ka ha e etsetse sebakeng sa poraefete seo e seng tulo ya letshwao la naha. Right, it's not $4 million. We don't know where Mr. Fraser get that number from. And the reason why we cannot give a number now is because this is an incident that happened two years ago. Fraser o ile a tloswa lekaleng la mautlwela mme a iswa ditshebeletsong tsa tlhabollo ya batshwaruwa ka kgwedi ya Mmesa 2018. Mohlophuli wa dipolotiki o re ha makatswa ke kgato ena ya Fraser. I'm actually not surprised with the claims by Arthur Fraser, because in my view, those that appears to be against Ramaphosa or who want to influence the conference come December appears to be quite predictable. Fraser o na le tshepo e tileng ya hore mopresidente o nkga lefotha ho latela bopaki bo a nang le bona ba ditshwantsho, diakhaonte tsa dibanka, kgatiso ya video le mabitso.